Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal bushra wa ja'ala israhu min makkata muqaddasi fi lailata wahidatin ayatul kubra. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minas shahidin wasyakirin. La haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Sinina tamatapa napong Allah subhanahu wa ta'ala yang hadir rilalana yawan newe nilawi panitia untuk membahas tentang peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengajian kita dikaitkan dengan masalah di seputar Isra Mi'raj, tapi hitungannya masuk juga memang pembahasan karena kita sudah masuk di sholat. Cuma saya tidak titik beratkan ke fikih sholat. Enggak. Narima kona narong perlu sampaikan maka dah iya rona bitta riolode nani palalang memang mulai susah. Jadi termasuk ekonominya diboikot. Orang yang mendampingi meninggal. Jadi memang keadaan Nabi itu agak drop. Kemudian Yaruna Bita sebelum Yalok Kumalaikai memang dibelah. Jadi lagi operasi Nabita lagi dua. Kemudian jantungnya dikeluarkan. Napa lagi bisa air samsam. Jadi maka dari itu panrita pahakiki Yaruna Bita situnganna deni bisai sebab mapacing. Jadi Nabi tak mapacing jadi situnganna ipatamai bihikmah. Yana tu ampai ko to melo mas sampayang situnganna engka ape pacing. Sebelum to mangulo lokko po Allah Ta'ala apa aga-aga taparesa. Nomor si di Eropa yang ngimelo ipake mas sampayang. Dek toga na anu de naman sa pulen. Makanya lada to na reko ang kawajujuta ia panipake na reko melo ki pake mas sampayang. Nabantu ki untuk khusyuk. Nah sebab ia to nabita waju sampayan na dua memetumi. Tapi ia panapake ko melo mas sampayang. Yan natapura mas sampaja taludungi emelo pasiki mas sampaja ni pake. Nasaba iro pakiange makaday na bitta. Iya ko ang kataw mali pakiang. Dero nakada waju-aju lipa salisapa sujada. Iya ko ang kataw mali pakiang. Nasa 10 dirham na liyangi. Akale baraka mi makina bitta 10 dirham. Asera dirham dihalala. Si di dirham diharang natako iro napake mas sampayang maka di nabita deni tarima sampayan denak kada nabita denasa maka dami deni tarima itu jadi itu ampai Pak Bu ya ko ya maka njala dah tu kong kawaju-aju na hadiah salisa apa hadiah. Tapi tanya hadiah caleg. Apa di penirul
De istilahnya marjimo pasak dingi paket ta iya rupa berena na reko angka tau melo manci punggawan ang kagaga na berek. De panirule paket tak maka dia gaji pak berena pak bere pasidak ke ikhlas mematoga atau angka mina cinai. Apa dega ga tau masidak ka dega na cinai. Cuma angka mi tau masidak ka maka da mamagi-magi kasi ya gagaywa berenge na waddin nawala ipo ng Allah Ta'ala ya wakataye nakabulkan. Kaka tau makor. Ang kataw makala iya ko waling niya no na din nato do ka masalay. Ika makiro. Jadi deto tu ga tau mabere de kana na mo hay di kotok ko masigi masumbat tetang kato tu dopak dong. Kada mudah-mudahan na malo modale mamagi-magi ne dupa severo makor ka istilahnya kemanang. Kecuali kami matoto masidaka dia meto kan harapkan. Kecuali pamasay na pong Allah Ta'ala. Ada. Tapi aja na ni bahasya ro. Matandrela da onronero. Kemudian makadakaon na makanja kung kapakian khusus yan na rota pake. Kemudian yang kedua Andrewi. Masalah toto. Lau kamay hagalung elakay tanarunto talo iti. Napanala ni tilo bolata napanawatte atau nabaului harato harang makadamagi na harang kita icukuki mak bicara kita mak bicara dalele ki jolo makada iya ko talo iti na deniris sama kadaniga punnana nanyala masalah memen iris sangi makadaya punane na deni lau salatoy. Yo pori di to liak kalami pake makada daripada nandreso. Itu kaya miro. Daripada masolak bawang, iya ko nandre aso deni aku tanang. Pak iya suwe deni pares sama tu. Iya ku idi mandre patapulo so na patapuluan nina itolak pak dongang ngelolong ibadah. Itu teh. Tanya pesampajang icurita napai Andre be. Bak makanya itu man akal al haram lantuk balus salata wa dua arba'ina yauman mania. Na nigi tau manre andre haram patapulo sona patapulo ni na itolak pak dongan na lulupa kasibian. Itu bahaya apalagi ko nabaulu ni baineta. Napai bukang tega. Naliwang ang lapar de panentarima. Itu ini kata lupa tapulo sona. Itu. Nah kemudian maka dia nabita kullu lahmin nabati min haramin panaru oladen. Tungka anu harangit tamu kota kalian cijijuku api neraka patu pacing ini. Nah, ini jadi makanya mapakai namanya. Untuk ya rumagala mite talo iti aja nah. Kecuali si runtu ki punana pakiti ero makadang katalo na iti mo korona pitaw galunge dua lau runtu iko kadai tala ni ala ni kahalala ni iya. Kemudian enapai Andre beye pakai ngonna kemudian Andre yenaro nang kayasang an-nadhafah pacicarepa angkato yasang at-tuhuru. Yan na to jenne. Ubah si cede jenne. Wala pura ni bahas. Iya to jenne. Magi na 5 atau welok ko 5 abiyo. Napa makalimo mo. Napa ipatamay wa inga Napa to makjulu mata. Ito. Puray makjulu mata. Ibisay 25. Napa loko ulu isapu si bado cili. Napa ibisay jewe. Angka ko kita na guruta mawari asasi na rampe makada iyaru pangulut ta Nabi Adam watun nallo malay buahul die apa iyaro Nabi Adam itaru ko surugan apa ipodang ko pangalata ko malaikat makada onro ko ilalangi selamanya tapi cik di bawah ngajeng pigaw angka robua ajue aja lalu mulai aja mondrero
Karena Nabi Adam monroi tapi engkai belisi letemam muka. Makalasi. Napodangi Nabi Adam na saya dam. Ya tiame biasa monre. Ya makokawat dini. Itu tuh jadi nateme mako biasa puangnya tapi wad dini gare. Ngana sabab po Allah Ta'ala na napinangkurang ibelisi batapan Nabi Adam. Lawi malay dengan tangan kanan napalite loko lima biona napanimaw pure ni mawi napanatanga napanataru kulun na najujung napajok kalau ko bainena mapampeng ngero gagay nanre hawa iya na rompay itu mak jenne polio ko lima makalimo mo napainga napamakjulumata napalima napaulu loko do chile napakojewe itu hikmahnya. Iya na tu ampai, iya tu jenne palaga dosa. Palaga dosa. Maka dari Abu Hanifah, tanya Ahmad bin Hanbali, seandainya muitai carepana sesanna wai jenne mu milo mu gisai itu. Jadi itu malaga dosa. Jadi maka ina tu ampai sesa jenne dena wat dipakai mape paccing. Jadi angka tua yang mapaccing, tapi dia nak dipakai mape paccing. Itu suci, tapi tidak mensucikan. Jadi asal kopi, mapaccing itu, tapi gak tahu mak jin nek pakai kopi. Yang makiro jadi mapaccing, tapi tidak mensucikan. Paccing jenne, paccing andre, paccing pakaian. Iro andre dia nak dua rupa tu. Angka andre haram mematui. Zatna haram. Kegayasam termasuk asu, darah, bangkai itu. Pada bahasa tu bahas maka daya ku iman tasyapi ya ku manuk nalapoto, manila nalapoto, iti nalapoto, narampa-rampa na ko rapak ni ulun aja na mugere. Pak namo mugere tatati bangkai, maka dia man tasyapi makalasi mumpai mugere. Pak namo mu itai-itai ni itu gagay mati itu. Itu imuak kalang ini pai mugere jadi tatai bangkai. Ya ku Imam Malik wadisa. Polokoro angka to aga-aga halal sitongan na tapi carana yala na haram. Halal. Carana mina sabari na haram. Manu halal. Tapi aku manu na bali bolay. Tomak balu ang kanay saro tomak kada di panadapi modalak na. Biasa to natako tarala yaitu gagay na alin na yaitu yan liang ngan rin apayan rin sabak pole bele maka solato yaitu. Jadi taparesa ni gare iya. Kumapacin ni pakyan ni, mapacin ni watak kalewe, mapacin ni andrewe. Angkau pacik di, pacingati. Dia gak tahu ya masih salah. Ya naro apa he? Ya natu ampai maka dan nabi tayanang kalakai tahu sial lebine ngemasuk naro mapangewang usaha kang aja lalu naliwang ici di waktu sempajang. Iya Muhammad. Iya ko mapangewangi koloro ina takut to sisa latas singkeru iya tie aja lalu nadapi asara nasabak nasolangin itu sampajangnya mati. Iya na tu iya tau sisa lewat disa ko to sisa la de na marigaga de to sewa da tawe tapi ang kabatasan na siaga ko tau lenge kega talungeso. Maka dia Nabi la yahillu lil muslimin an yahjura ahahu pauka salah salayalin. Tanya na golongan selang kong katau dia na sewa dapadan na salan na liwag italungaso. Jadi aku tu pura mapangewang aja ni paliwang gaga talungaso. Ya ko pamulangi dia patulik betilo milo dampang. Apakah ia jitu ko gamata dua mi? Maka dami ia ko salah ko illau at dampak ko. Ia ko tahu salah at dampangi. Yo pwede si balikan ina sangalin na salah surah lam la dampak. Maka dai wa'afina anin nas at dampangi tawe. Itu jadi ya kemakan alena salah ya ko alena salah dampangi.
Maka iya salah ilo ada peko. Ya kan makanya. Yo puidi tanya bangsa naku ya nanti beli si lupu itu. Nah, ya na rompai dia tahu ye masih salah. Ya tahu dia na malasa tinna. Pak iya tulah saya dia kacau ye ke kotie. Ya kuisi mapat di dia tahu tu nama lada wan. Tapi ya kotinna teh mapat di motor nali teh. Ai masamang. Itu. Na momore mitai na sa iya to na cubi-cubi ya ro. Itu. Jadi makui iya ku ya malasa he. Pak iya je tu tahu si salah atinna je tu malasa atinna. Itanya batah kalina. Ya tu tahu mapat di atinna mito malasa. Tahu betongan na iya nangka iya kumakada kaya gaji asam mapat di ati ustaz kaya gaji asam malasati. Iya na mita de cetai na tu makire-kire mi. Termasuk nih itu. Kalau melihat tu baru ya nasa nengrennya tu. Termasuk nih itu. Itu jadi di namanya mana nasa di kongka tahu lolongan dale. Endre dale nate nasa nengrennya tu. Ya, dari lalong ke makan polimnya tu masan ronang kana. Itu jadi aja nasa bayar maka solat. Iya ko mapaci pakaian, mapaci ngandre, mapaci ngati, mapaci hakiki, asam pajani. Manyaman nih itu. Jadi yuko nape ko he. Kemudian, jadi rona nabi tay bisay atin na to. Ipatamay hikmah. Napaibawa nabi ta layantara aku malaikat Jibril lay kawal 2 malaikat. Napangkatoci di kendaraan ya seburok. Iya burok kopi kita na Imam Ja'far dia napa ada nyareng nih. Dia tu napa ada kaladai lelem matu ya. Iya na romantara inabita. Iya ru kendaraan lah. Maka dia itu pandrita. Aga na baca nabita. Pak dia tu gaga na pigau nabita dia pak dongan lah. Aga na baca nabita watun na menre ukuburak Mak bismillah gitu aga. Maka da iya ko iya rumua pala pak dongan na baca nabita watun na menre ukuburak Ya kong kamulawi cinampak mulattu. Sapa-sapa ya roh. Pak dia pak guru. Jadi donna nabita watuna menre ukuburak. Kasih pak bicara nabita burak kenapa menre. Kemudian yang terai kenri bawah laiti ilo Madinah. Napa isuruh mas sampajang don rekam. Kami mana sampajang. Dia pernah mi'raj. Napa Isra. Suruh mas sampajang don rekam. Nakadai pudane ko malaikat Jibril maka da ko matu malaikat da pura Muhammad. Pura koro ipat karo ilo ko bukit Turusina. Iro bukit Turusina onron na Nabi Musa bawa tau 40. Iro tay 40 tau mawatamanang untuk terima kita na Nabi Musa. Tapi iro Nabi Musa isuruh mapuasa joro 30 sona. Maka da sebelum terima kita mo Musa apuasa ko 30 sona. Cik disarakna. Aja lalu mau sikat gigi. Aja mau bisa sumpah. Mapuasa 30 sona. Sisa 6 more. Natutu sumpah ni mau maka jabaw na. Di na sa dingangnya. Lina na repok takeju. Napa nagosong kang isin na. Langsung ditegur. Musa. Engkau diingatkan. Tidak boleh membersihkan gigimu. Sehingga itambai di puasana layalingi hukuman isuruh pak gana 40 sona. Jadi ya hukuman na Nabi Musa na sabak masih wa'i. Ya na ukon itu dasar na siwa'i pamula. Takke junala na gosokang isin na. Itu ampai siwa'i aju. Ya na ro gara-gara ya na ro lay suruh Nabi Musa tambay puasana 10 sona. Lay hukumi. Jadi masih kak gigi minai huku 10 sona puasa. Maga pa di utang aso. Tama puasa na patuli na bolo ulun na.
Jadi nasa de to minum, iya de mu minum tapi makalasyo. Namo tu to mapuasa de to nawadingnya tu makadang katau mapuasa makalimo mo aka 20. Kumajen nih de wading. Kemudian iya ro Nabi Musa Pak Bu nasabaang katau nasuro monrongi umakna Harun. Nabi Harun. Ia na nasuruh jagai di umatna tapi na Nabi Harun tau jago. Ia tu Nabi Musa dia nama kecolillah. Nasabak purai moro ngawara. Sehingga rusak lidahnya. Ia tu ampai dia nama kanjak mana batai nama bicara. Ia na tu ampai maka tau jago mak bicara mak dakwah ya sang Harun. Nil lodong Nabi Musa kada pancaji Nabi tu ye. Makanya dikatakan Nabi Harun. Nah, ia na tu ampai yang ketupak dongan Nabi Musa melona lo mak dakwah. Roda wai piro ngage bacana. Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, ya naro. Dona Nabi Musa nang kata memendre macarama mak bicara suruh baca yero supaya yalengi kemudahan untuk berbicara. Jadi lalas saya tuh Pak maka dia nang ke kepala desa Deni sabawa kange sambutan aku juru bicara. Pak Mendre, kau hatu 5 katan nini mululungi desa keraga menapau. Jadi Nabi Musa lagi mako. Kemudian purai mas sampajan Nabi toko Bukit Tursina ipat teru iloko baital lahmi. Onron Nabi Isa jaji isuruti mas sampajan ngokor. Don raka. Napai pada Nabi takadokui Isa bin Maryam lahir. Jadi roka iya kan iya ro Maryam Pak Bu anak darat tapi min mana dia nagis saya arone nang mana ya na tu ampai tu makata ina kedo sala iya makun rayi magia nangka matampu kona de garone gesok de galakaimu ya na tu watun na jaji Nabi Isa itana ini Maryam de nasa de ina dia na matapat tahu nasa de gaga ya tu tahu makadang katau min mana de galakaina tatak ko kedo salah akan asa Maryam tanai wi itu anak ewe tau sila lo na jaji Isa na ro ayana tu kope ko sane saya na pancaji po Allah taala untuk maturu lori indo ko kak de gambo na maturu lori indo ko maperentangi sampajange si bawa sakka madum tu haya itu kan kayak itu napa jadi wita selat ta weh manang kana anak mak bicara ayo kuni roja kuasa na po Allah taala. Kemudian materu inabita lau oko Masjidil Aqsa. Napai rolat tu Masjidil Aqsa boleh ni masam pajangon na. Taluni onron Madinah, Bukit Tursina, Baitul Lahmi, napa masam pajang oko Masjid Aqsa, oko Palestina. Ia tu sitongan na Masjidil Aqsa memang Pak Bu yang painalagay tawe makoko asal lange. Nasaba 25 nabi dan rasul 20 panabi o kumana ngiroi paturu. O kumana ngiri paturu cik dituban nabi o Mekah nabi tembawang. Itu ampai na mo kibla biasa ko tiro. Itu ampai ka masigi masjid kiblatain. O Mekah magi na kiblatain nasaba iya ro mangolokui parentana ro agama biasa maka dangoloko koro di Baitul Maqdis itu. Ina ro kibla napa mangoloko Ka'bah. Imonri man itu. Yan tu ampai malaga tema kokoy na sabab memang linuriau. Aksana nabaraka kimi mati po Allah Ta'ala subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu. Yang di sekitarannya itu nabarakaki po Allah Ta'ala. Jadi kemudian masampajan ni Nabi ke Masjidil Aqsa. Alina mancajimang tapi 20 panabi dan rasul mancajimakmu. Tahu mati ro. Maga kira-kira kopu ima masampajan ang katau mati munrina. Masampajan macio. Apakah Nabi Musa mati? Nabi Isa mi ba dia na mati? Cidi ba Nabi kan Nabi Isa tu dia na mati? Ya kami menre loko langi. Jadi ipami rachmi tapi dia na dapi langi pitu
Hukum langit kedua ini palepang. Apa ia tu langit pertama Nabi Adam monrokoro. Ya langit kan Nabi tabatu na ipendre na ko langit. Di langit pertama si runtu Nabi Adam. Langit kedua si runtu Nabi Isa, si bawa Nabi Yahya. Ya Nabi Yahya anak Nabi Zakaria. Pak ia tu Maryam Nabi Zakaria matu piarai. Nabi Zakaria piarai. Jaja ngeti anak Nabi Zakaria pak manangi. Tahu manang jaja ngangana. Maka dapat kuyasat, paja ni macare pabainena, tapi oke dalam na mihrab na milodong itarima donna. Maka itu ampai komeki mi tarima dota, kibuah ki onro sampajang kulala kamarata, iya patatama komeki mas sampajang, insyaallah itarima dota. Okoton itu ampai guru tak jadu ramana modale kong kasantri na melo rewa, na degana tamparang, na suruh mitamu kotonro na mas sampajang, kalau gari mita korewanan kangulong. Ya kung kadina lanang kasi milaw di tamasing kasi din na may chapo. Ken ripole, huwa min indillah. Itu langsung dari Allah. Itu berakana. Jadi tapi aja taki buah mihrab melo miruntu dui. Sampai aja tu dinatingkan yang kanagaro. Dia runtu. Itu keikhlasan. Sebab memang kak pataqabbalah rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Maka dari Maryam ya kau puang Allah Taala melo pakai daleki ya tanah dia pakai perantara. Yaitu ampai wali, kau wali tu yaitu wali pak langsung tembus. Milodon na tembus. Guru tak jadu rahmana bodale angkai pak tarmisi tahir lo bersilaturahmi wakilik Nabi Soeharto. Lo bersilaturahmi ko bolana natakot tak dinna ipaulolo ku yo bolana guru tangka pono koroyoro tak dinna paniti pak tarmisitai napasai na sawasang ipautasa mak de guru tak jadu ramana bodalle nasa macinna ko gamman repautasa nasa macinna ka sadi nakam mobammi guru tanap panapampengan matasa tu ko wali pak sebab limanna puang Allah Ta'ala itu na pakai. Itu kan hadis qudsi. Kung kaataku pigaw ibadah sunnah, mayaga sunnah na pigaw, nasabari na macawe o kuya, tangannya adalah tanganku. Yan na to ampay makada iya ko sa macawe ko puang Allah Ta'ala pa. De patulun na to puang langsung. Nasabak puang Allah Ta'ala makada docilin na docilikku. Pakitan na pakitanku. Jadi tembus tuh. Apa memang pandangan Allah tidak terbatas na yalengi hikmah sehingga makita. Yaitu ampai tau pandrita dari kong kagagan nasa masalah matu capa nai. Nisa memang apa ibu karang ako pong Allah Ta'ala. Yo pwede ya itu tulinonro ya talap po pakita na. Sehingga macigaw ki. Ya tau pandrita melihat jauh. Kemudian menrelangi kataluy. Kemudian keempat, siruntuk Nabi Yusuf. Napa siruntuk Nabi Harun. Siruntuk tu Nabi Idris. Ya Nabi Idris, Nabi malolo jampu inabita. Maka damagi Nabi Idris na istimewa. Botim paru Nabi Idris na sidape bainena. Pure sidape bainena aga nasang. Nasang. Lebih menyamamui sadik ko maringaranga lauri po ng Allah Ta'ala na iya ko si baka bayine ko. Nasalay bayine na. Kata iya mo tako di. Putimparo ya. Jadi jago betungan na nikmati betul peringaran lauri po na. Yan ito nakada wala zikrullahu akbar. Ina iya maringaranga lauri po ng Allah Ta'ala. Anu maraja. Yaro na pake. Kemudian menrek Nabi si runtuk Nabi Musa. Iya Nabi Musa, Nabi menenak. Pak mak bicara langsung si bapuangnya. Engkau tahu makotu pak pada Nabi Musa. Patuwi puang. Magi nak koro. Makotu. Engkau tahu makotu cede-cede makam paras sih Nabi Musa ya tuh. Engkau tahu kumilau doang pada Nabi Musa dia nata pakai langsung bami. Puang karo pura kak mata nangas aja nan rebala tu konan rebala dia tu kau dupa selesai amin. Made ni maka itu jadi Nabi Musa itu simple tapi sifat bicara si puang Allah Ta'ala. Menrek Nabi talok langit ketujuh si runtuh Nabi Ibrahim.